Leta ya Iran yamaze kuba ishinjwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba iri gukoresha bya bibombe atomike bitemewe n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu. Ubu ibintu byamaze kugenda bisubira urudubi. Izi bombe atomike bazita ngo ni crash bombe atomike. Izi bombe atomike rero ntabwo zimeze nka zino zisanzwe. Ubundi bombe atomike zemewe n'imiryango mpuzamahanga, ya bombe ishobora koherezwa ku buryo ishobora no gukumirwa bibaye ngombwa, igakumirwa n'igisirikare kirashweho cyangwa se igihugu kirashweho. Ariko iyi bombe atomike noneho itemewe n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu, ni ya bombe atomike iraswa yagera mu kirere igahita ibyara utubombe twinshi cyane ku buryo utapfa kubona ukuntu yikumira. Nubwo wakumira kamwe ntiwakumira bwa bubombe burenga igihumbi bwamaze kwigabanya muri ya bombe atomike imwe yonyine. Niyo mpamvu rero imiryango mpuzamahanga ibivuga ngo ibi bintu ntabwo byemewe, ni ugushaka kurimbura ikiremwa muntu, ni ugushaka kurimbura uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi. Ntabwo izi bombe atomike zemewe. Leta ya Iran rero iri kuzikoresha, ariko nanone birakekwa ko byaba byihishwe inyuma n'igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya nibwo buri kuba bukomeza kwinjira cyane muri iyi ntambara mu buryo bwo gutanga intwaro, ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Urumva rero ni intambara yabayeho kwihuza k'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya kwihuriza hamwe kugira ngo bikomeze kugenda bifasha Iran mu kurwana iyi ntambara. Aya ni amakuru rero ngiye kuba nkusobanura ndetse nkuramburira muri make. Nizere ko turi kumwe gatanu ku kandi. Andi makuru ngiye kugenda nkubwira ni amakuru yo guturuka kujya mu kibaya cya Ruzizi, aho ingabo za M23 ziri kugenda ziva mu kibaya cya Ruzizi, ariko nanone biravuga ko zitari kuvayo by'ukuri, ahubwo ngo ari ukwimura amabatayo. Ndetse ndaza kugusobanurira ko abaturage bakimara kumenya ko M23 igiye kuva mu kibaya cya Ruzizi, abaturage nabo bahise bazinga utwabo barigendera, bavuga ati niba M23 yaraturengeye ikaturengera, ikaducunga, ikatusigasira, ikaba igiye kudusiga, ntabwo twakemera gusigara aha ngaha, n'ubundi twaba tugiye gupfa nabi. Aba ngaba batangiye kugenda bimuka. Ndagaruka nanone nkubwira ku makuru agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ku byerekeranye n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko zamaze guhomba miliyari 6 z'amadolari y'Amerika. Izi ni amafaranga menshi cyane ku buryo atari amafaranga apfa kuboneka aho ariho hose. Ndakusobanurira impamvu Leta Zunze Ubumwe zamaze guhomba aya mafaranga bitewe n'intambara bwishoyemo yo gushotora Iran. Bikaba rero byakomeje kuba ibintu bidasanzwe. Ndaza kukubwira no ku nama yamaze kubitegurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ubu bakaba bamaze no kuyigeramo. Ibyo bigaho ni ibyerekeranye n'uko intwaro muri stock zatangiye kugenda zisa nkaho zishiramo. Bafite ubwoba ko Iran ishobora kuba igiye noneho kubataka ku buryo bukomeye cyane, bakaba banasebera muri iyi ntambara. Ni byinshi rero ngiye kuba nkusobanurira. Utarakora subscribe, reka nkubwire nti kora subscribe. Ni ukuri uraba ukoze ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye cyane. Ni ukuri uraba uduhaye inkunga ikomeye cyane, uraba uduteye inkunga iruta gukura amafaranga mu mufuka ukayaduha, cyangwa se kuba wafata ibindi bidasanzwe by'agaciro bindi birenze ukabiduhereza. Ariko gukora kuri subscribe byonyine, ukadukora kuri ako gakumwe, ukalayikinga iyi video yacu, ako gakumwe kari hasi ya video ukagakoraho, ubundi ni ukuri uraba udukoreye ikintu cyiza cyane, kuko ubu duteje imbere mu buryo bukomeye cyane. Reka nkushimire rero nanone ko hari abajya baduha ibitekerezo byabo. Nawe ushobora kuduha igitekerezo, ni ukuri uraba ugize neza, ukajya hepfo muri komenti ukaduha igitekerezo cyawe, ukatubwira uko ubyumva, ukatubwira uko ubitekereza. Nabwo uraba ukoze ikintu cyiza cyane. Reka rero nanone ubona iki kiganiro kikuryoheye uze kugisharinga mugenzi wawe. Tudatinze turanzika n'amakuru yacu. Turatangira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakubwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugenda itegura inama. Iyi nama rero ni inama igaruka ku nama y'umutekano itaguye. Ni inama igomba kuba ivuga ku byerekeranye na stock y'ububiko bw'intwaro kirimbuzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo bakoze ububiko bukomeye, ariko burimo intwaro zihambaye. Ariko noneho ntago murabizi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira ibintu bihenze, binahambaye, binakomeye, ariko bikeya ku isoko. Ari nacyo kintu Abashinwa babarusha. Murabizi neza ko Abashinwa bagira byinshi bishobora kuba binahendutse, ariko noneho byinshi bishoboka.
Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi ifite ubwoba bukomeye cyane ko intwaro zishobora kuba zigiye kurangira mu bubiko, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igasigara nta kintu na kimwe ihagazeho, ngo byamaze gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwoba, bavuga ati iyi ntambara twishyuyemo ya Irani itangiye kutumaho intwaro, none intwaro ziradushiranye kubera ubwirinzi bwa Irani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje nyinshi cyane, yohereje imisile nyinshi cyane, none byabaye ngombwa ko zishira. Ikintu nakubwira rero ahangaha, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutangaza ko muri ibi byumweru bibiri byonyine, nyuma y'uko agahenge kari karashyizweho, ntabwo ari ibyumweru bibiri, munyihangane mumbabarire, nyuma y'iyi minsi itandatu yonyine, iyi minsi itandatu yonyine nyuma y'agahenge, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahombye miliyari 6 z'amadolari. Miliyari 6 z'amadolari yamaze kuba ihomba ku buryo bukomeye cyane kubera ibingibi byatewe n'iyi ntambara ya Iran. Wakibaza ngo rero byatangiye gute? Ndaka nkusobanurire kamwe ku kanzi, tega amatwi wumve icare wige. Ibingibi byatangiye ubwo Iran yarasaga ku bwirinzi bw'ikirere bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buherereye muri Katari. Rero ubu bwirinzi ni ubwirinzi bukomeye cyane bwari buhagaze, ni ukuvuga ngo ubu bwirinzi buhagaze miliyari 1,600,000 by'amadolari y'Amerika. Urumva, miliyari 1,600,000 by'amadolari y'Amerika. Ubwa mbere ubu bwirinzi ubundi bwari ubwirinzi bukomeye cyane, kubusenya ni nko gusenya cyangwa se nko kumenagura amaso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ubu bwirinzi nibwo bureba bukamenya ngo ibitero biraje, nibwo bwirinzi bumenya ngo baraturashe, bugahita bumenyesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa babo, akababwira ngo nimwitegure mukumire ibisasu bigiye kuzamuka, bigiye kuza. Bivuga ko ubu bwirinzi bushobora kuba bufite ubushobozi bwo kuba bwamenya igisasu kiri guturuka mu birometero 5,000. Nawe utekereza ibirometero 5,000 ni ahantu harehare cyane, kuburyo ushobora kwambukanya nk'ibihugu birenga nka 5 kugira ngo ugere mu gihugu runaka, cyangwa se mu birometero 5,000 ni ahantu kure cyane ku buryo bukomeye cyane. Rero ubu bwirinzi bwabashaga kuba bwamenya ibisasu biturutse mu birometero 5,000, bukamenyesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati nimwitegure muzamure ibisasu byo gushwanyaguza ibigiye kuza. Ubu bwirinzi rero bamaze kuburasobanukana bidakunda, bakoresheje noneho drone y'icyitegererezo, ya drone ya danje, akadrone gato cyane kagiye gahita kohereza akamisire kameze nabi, gahita gashwanyaguza ubu bwirinzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri muri Katari. Ubwirinzi buhita bushwanyagurika bwose burashira. Ubu ngubu ngo amaso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Katari yamenaguritse, nta na kimwe bari kumenya. Ubundi ubu bwirinzi ikintu buba bugomba kuba bumara, nanone nkusobanure neza unasobanukirwe, nuko urabona nko muri Leta ya Isiraheli, muri Leta ya Isiraheli ndetse n'ibindi bihugu nka biriya bihugu byo mu bigobe, iyo hari ikintu kigiye kuba, bafite application zibabwira ngo hari ibitero bigiye kuza, telefoni igasona ikavibura. Iyo telefoni birimo application buri muturage wese agomba kuba ayifite, ikaza ikavibura kugeza igihe mwese mwinjiye mu myobo, mukinjira muri za tano, kugira ngo ibitero ibisasu nibimara kugwa mu kirere cyangwa se bimaze kugwa ku butaka bwanyu, mubashe kubimenya nabwo mubone kugaruka ku butaka. Rero iyi misile ihagaze miliyari 1,600,000 by'amadolari y'Amerika yamaze kuba yangirizwa, ndetse ukongeraho na za misile zose ndetse n'ikoranabuhanga riba rikeneye amafaranga. Ibyo byose byaragiye bitwara miliyari 6 z'amadolari. Urumva, miliyari 6 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana rero Uburusiya bwamaje kugenda nyine nabwo bwiyunga na Iran ndetse n'Ubushinwa. Urumva intambara igeze aho ishyushye, imaze kuba urudubi. Rero intambara zo mu burasirazuba bwo hagati, reka tubanze duse nk'uyisimbutseho gatoya, mberekeze hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namaze kukubwira ko mu kanya gato nibwo twaje kumenya ko abaturage bafashe uturago, bafashe amatungo yabo, imikumbi n'inka n'amashyo, barashorera n'abana babo bikoreye, bavuye mu kibaya cya Ruzizi, aho batekereza ko M23 nayo yatangiye kuhava. Nabo bahavuye barigena bagatereka tuhate tugende,
kuko n'ubundi nta kindi kintu dushobora kuba tuzahakura cyangwa se tugiye kuhahurira n'ibyago bikomeye cyane, abasirikare ba leta bagiye kuza batangire baduhonyange na za wazalendo zize zitwice, zitumare, zitugirire nabi. Rero abaturage batangiye kugenda bahunga bava muri ibyo bibaya. Mu gihe M23 iri kubahiriza ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayisabye, ngira ngo ibi kiganiro ejo nakibagejejeho, ubu ngubu noneho mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuhuzabikorwa w'ibikorwa bya M23 AFC, ni ukuvuga ngo ni Colonel Nanga yamaze kuba atangaza ko cyangwa se yandika ibaruwa yamagana ibikorwa bibi cyane by'ibitero biri koherezwa mu basivile bikozwe na za drone, ariko nanone agatunga agatoki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ziri gufasha FARDC n'igisirikare cya leta nyine cyangwa se ifatanya ubutegetsi bwa Gisekedi guhonyora uburenganzira bwa muntu, bakomeza kwica no kwangiza abaturage bashingiye kuri ya masezerano basinyanye i Washington, ubwo Gisekedi yemereraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati mwe muze mucukura amabuye y'agaciro, mufate ibyo mushaka ariko munkize bariya bagabo. Rero ibintu bikomeje kuba urudubi, urumva Colonel Nange yakomeje kwandika ibaruwa iremereye cyane, arababwira ati twamaganye ibitero bya drone bigenda byibasira abaturage mu bice bigiye bitandukanye bya Mushaki ndetse n'ahandi, bigamije kwica no kwangiriza abaturage. Ibi rero bikaba biri gukorwa mu buryo bw'ubuterankunga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba biri guteza impfu zigiye zitandukanye ndetse no kwangiriza ibyerekeranye n'amasezerano Rero ibyo byose ni bimwe mu biri kugenda bivugwa hariya hakurya, ariko nanone ndaza kukubwira ko hakurya mu Burundi naho ibintu birakaze, ntago byoroshye. Aha muri leta y'u Burundi naho ibintu byakomeje kugenda hazamo umwuka mubi cyane, ariko nanone nze kukubwira ko Perezida Ndayishimiye Evariste General Neva yamaze kuba atangaza ko agiye kubura dosiye y'indege ya Perezida w'i Burundi yaba yaraheze yaba yaraheze hanze ku kibuga cy'indege cya Madrid. Ahangaha rero ngo akaba agiye kugenda yuburiye iyi dosiye. General Neva rero yatangaje ko yaba azi umuntu wagumanye ibyangombwa by'indege, akaba avuga ko ashobora gukurikirana akamenya ngo ibi bintu biraterwa n'iki, cyangwa se akaba agiye gukurikirana iyi dosiye ikuburwa igashyirwa mu birego cyangwa se no mu buryo bwo gushakisha uburyo iyi ndege ishobora kuva hariya hantu. Ibindi nabyo yaje kuba atangaza nuko yatangaje ko ashobora nanone kuba yafata ibyuma by'indege akaba yabitanga mu byuma bishaje kugira ngo umutungo w'igihugu ugaruke mu gihugu, ndetse ibyo byuma bishaje bitangwe ndetse bere gukomeza kugenda bishyura imisoro igiye itandukanye. Reka ngushimire ko twabanye muri iki kiganiro, reka mbashimire ko turi buze guhura mu bindi biganiro byacu, reka mbashimire ko nanone mwakoze subscribe, reka mbashimire ko mugiye gukora ku like, mugakora ku nzogera, mukaduha igitekerezo cyanyu muri comment. Ibi byose reka mbashimire ko mutubera aba hafi, Imana ikomeze kubaha umugisha.